Jing to wa ne sngi wa ne liang yang i department yang ka trading by non tribals wa dia em ga jing pen ba jong i kam ga department ngaku i em in charge yang ka trading by non tribals department po councils da instruct ya officers baki staff yang i wa ne por sekepor ha wa upat i detect i gini gi illegal non tribals wa le yang gini trade yang kihapo ke jurisdiction yang ke council tane gisngi dem gijing pen bai lang rangkat gijing sa tho jumot lang wo he chnong yang ke chnong mi mentru au yukre langi wa kamnu ditek i ya gini gi dukan ya ginong kre koman ginon tribal hapo gini ke chnong mi mentru tengah kam teh ni por ngasa e gijing khuble go karpang yo he chnong bat kinong pelai yang ke chnong hi wa da e gijing kre lang go office wa hadian ke jingi cham nyong i ngada khot ha office hajing to kan gi issue ke jing wan bu hai chnong yang non tribal kam tam gole i business claim gi kot isla go biang tane gis ngi sedang i pengkrek kam ya ke decision go de chimi ha last meeting walam baga chnong mi mentru we chnong da melangun ne ini wa de lam ui de liya ui go bun gi dukan go kini non tribal mem gi documents go biang nadok ka trading license kini gi non tribal employees service license dengan ngaja wa gani ga jing sedang yang iwa ulai cekmat ya gani ka ukhanra ya gani gi non tribal ku sa claim gi kot isla go biang claim ga license ulai go cekmat rakat ga jing kre lang yang gi chnong go per ne de sedang in gi chnong mi mentu bat hagi sngi ga dawan kiwi gi chnong ma po juai apo exchange bat kiwi chnong go per apo upur usam yang council daulai cekmat go pani ke jing kre lang bat uye le utek lekam e ke jing wan buai chnong bat ke jing kamai bi anyong kini gi bru go wan nabar yang gejela yang iklam ko kisla go biang tegar kam teh ni por i ne gisngi das dangi ukre ini kam ngala ko yemen charge ngada pelaj yo go por ne gisngi ha gua um le man le kam jing emensian ya go officer baki enforcement yang i kanang uye ulai cekmat dekat ke jing kre lang ho gi bor chnong wom to ore du ya gi upai ya gini gi trading license dan gi service license ada chami kat ni wa das nyawi ke jing kelam ni iwa nagliang sarkar India pengkrek kam go ya gini ka citizenship amendment acts hagwa ki brugo nabar suspek ikam tam i jentehs yole sa ginong banglawan gi sini dengan aya discuss go chnong wong wa i mi ka mechanism go biang o te lekam ya gini gi jingwan yang ki brugo nabar kam tam nabari te pengkrek kam gi gini ga si te ka kam ga yo ya ga notification ng liang ga central government wong wa hagi chidil area to exemption ya gini ga si hadai hagi jing sket hi wa i kasik chadil hi em go ke provision go wa uye u utek lekam ya gi jingwan yang gi bru na bar kam tam ya ga anyang ke central government dengan jing yo ngawa kini ga anyang i ga kat kam ga paraten yang kasik chadil go ai bor i o chunai ya gini ga janjil autonomous trading by non tribal acts and rules kini dan hi ga mechanism go ye la de he chnang rangkat wa council ukre langi wom am thau yu gini gi bru wan nabar la gi hu chnong check ki jajar gi chnong wom yu thau chong thau sa gi klem gi kot gi slago biang rangkat wa i gi staff gi officers yang council yang i department wa kani le ngas nyau man ga ko wi ne ga kam ba kam ni ga por ga wa ha chwa wa central government nu pengkrek kam go ye gini ga an si wa i council la dong gi wo e exemption le an re im gi ka mechanism ni ha tpi wa kam ga an yang i dari tengko yang ga state yang central yang i council yap ka ni tidau kejeng em yang geni ga an ga lembaga paraten yang ga seksedil ka trading non tribal agwa ye check ya kejeng wan kre kejeng wan senki yang gi bru na bar rangkat wa e ga instruction ya gi he chnong wo check ya dar gi chnong ki kata ya rap ko isi bonu te lekam i kat kam gor kompla chnong yang i ma i git khar la na boni go wan ki ham tam gona outside ma te gidukan de em gi VR tali he em gi wa perchang yu kelam te kamang libor na de yo video kamang kar kana go bon sei te ka man gat te ye on liang ga chnong ga thaw malum mala ju le i gi ginja NOC ne ni ginja jing betemit ni gi khar te ngayu lutin alini chakmat
o ya krek stam na ne o baj cocok ba de krek lang go cerup bagi konsil ga mayo lang bine ga sngi da wan gi te ina le liang ga chnang tha ko ya krek lang cerup wa ga gibru yang dis konsil na ne bagi wa konsil li cerup te kamada thung na pen apsnya we i go he chnang da khut meeting gi ong gi ha ya krek lang ha ya cimentar lang ni ga kam te ngal ne liang yang nga teman o perchang ya krek stam lang ba isi yang dar bar chnang ga yang i o pha i gi jing tip kham tam jing ni gi kidkar ge wakre renduk lebor na ne go chong dukan na ne ge waro jai ge wa em ni betropom go yu bini ngawaro ngale ko awi kre lang go konsil nga ngai skem ni mistam go wi uman gi jing kre lang yu man gi go biang kot biang sla na ne ge wa ya u chong kre khi ha ga chnang thau yang i ina ai de man yi ong kar obun ga kre khi yu ya i ni ge garage na ne gi kar khana ki obun dalam em go kar le do gi pnarang i ong bai ndu ye go pri kre te hum pu ye gi ha yu ai lat gi bitawan kiwa ye kita man bon yang i gibru hakra mencuam chwa jo bu i tang kat te memde ngale dang sistem kat tuman danga tengah le muro dang kat tu yo krek biang ada kamajo sa kami tigi por mencuam ko jo ngama na ka wa he dong he te jo em wale i dang wale yang lom pertu ya takatun di yo le i waro ga chnang mi matadu sa yo pina ga bor sarkar la demi untuk make residence security and safety act mah ke tu la mo da pu bor go ha chnong la ne gi local authority yo bu pertuki gi nong krek ki wan na bar la ne gu chong sa ha po chnong po thau pin ga liang pin mod wat ga district administration yang ila khut ko jing ilang gi deloi gu ha chnong wi mah tapi ni liang yang pi halor betu pen krek kam kan am na dang kat tema ampu em krek ga ngale dang tu na ya chong ya klam mo i em in charge wa gitu gi officer yang ga council te depan ba i ngale jan ngai skemo sia hapo khasan tarik yang ni banai nomor usdang na go krek kam कितना साल काम किया इधर यहाँ सर हो गया सर 15 साल जैसे। तो इधर किसका मालिक है ये अभी तो फिलहाल सर हम दूसरे के पास वर्कर है, ये वर्कशॉप मालिक है मुसफिर अली सर। हाँ तो वो कहाँ है वर्कशॉप मालिक फिलहाल एक साइड में बॉर्डर साइड में काम करने को गया सुबह में। तो ये कारखाना कितना साल हुआ ये कारखाना तो खुला हुआ 6 साल 2 से 3 साल का होगा। तो अब कागज उगज नहीं है कागज होगा भी सर, मैं तो सिर्फ उस्ताद हूँ, तो कागज होगा भी उसके पास होगा, ओनर के पास होगा सर। क्या सर आपका लेबर लाइसेंस सर्विस लाइसेंस है आपका पास सर मेरा तो सर्विस लाइसेंस है नहीं सर। अभी फिर उनके पास उनके तो गैरेज का इशू होगा, तो उनको आते ही मैं इन्फॉर्म कर देंगे, आप लोग से संपर्क करेगा। अब लेबर लाइसेंस भी नहीं है आपके पास अभी तो फिलहाल सर मेरा पास तो लेबर लाइसेंस। आप कहाँ का है हम त्रिपुरा का रहने वाला। अभी कितना आदमी इधर काम किया यहाँ में हम लोग टोटल 4 आदमी है सर। अच्छा तो सबके सब कागज है कि नहीं हाँ ओनर का पास है वो। नहीं आपका लेबर लाइसेंस हाँ, का लेबर लाइसेंस तो नहीं है सर। नहीं 2-3 के पास नहीं है, 1-2 का पास होगा सर। तो मैंने कितना साल इधर जयंती हिल्स में काम किया जयंती हिल्स में सर हो गया 15 साल।